Tātou taro. Le atua lo whae. O e lava o le atua o le malamalama. O au ngā ruenga mamana ma au fuafuanga pa ia. O le pōli uli ma le pōngi sā. E a mese foi o le malamalama mai lau fio. Lo malamalama le atua o le umato ala whai mai e nei aso fau. O mato maua le malosi fau o le ola fau. O mafau fau fau. Le ngai fau lava la o fio lo mato utua. Whaftaita ma mo mea ma lava. E te leo tu lafo ina tai o lo utunu. Ia e mese sa moa atoa lo mato utamai. Whaftai te le lava mo mea uma. I lo le tu lafo ina tai o lo utunu. Ia e mese fo lo lato soifua mo mato maua file muai le nei tai au fau. Mato te talo le tamai ia fio maia lo nganga. Ni taito rua ina le usunga fono tai o Samoa. Ni fa pe nao na fa mana ina pelo fina ngalo. Ila latu to fam le uta. Awa lava se manuia o si o mato o tunu ule li. Fa manuia tapo inga si o mato o tunu atoa le ngato Samoa nei o tunu mamao. A mata mai lava I mongo te tele. Si o lava I se o pito I titi le li. Fa mangalo lau pare mene. Tu mau mai lau nganga I lunga fo tanga o tai tai. Se ia I ume umalava. Ile fasi silinga o lo veinga. O lo mato te talo lea. E la lava Yesu Keriso. Lo mato li imo lo mato faola. Amen. Kai. O te whasisilatu ua amtania nei tau manga al whono au whai tūla whono. Hoa I mai ia le soaswani a te mātou le pūpua ngā ua e lea o ngā leo le tanga mai tangata. Lea tua lava e whai ai mātou matoa. Wa o ia lava na te solia e ua whaasawa mai ia I mātou. O ia lava lea na ia toi whangulo o tau soifua ma so mātou wola nei tai au fau. O le aso fau, ma le ola fau. Ua ma le fua mai ai le lange mamā, ma le soifua manuia. Le pa ia o le pāre mene. Se vai atu le mamalu o usu ngā whono e fia o le tino. O te whātalo whātua I tūlanga alo ia. E fio mai o lau fionga le te tai o le malo, lau fionga le mai tai pāre mia, lau fionga sui pāre mia ma le pa ia o le kāpeneta. Fio foi lau fionga le sui fonga fitalai, ia fio lau fionga te tai le tuangai, lau fionga su te tai. E mesi o tō fionga I te tai fono komiti wha pāre mene. Ma sui ma malu uma o le tātou pāre mene. Whaftai le tua ina o tātou toifisi whai nea sfou. Ma roso I fua manuia ma le langi e mamā. Le fio mai o whaurulunga, tanga ruenga, whalaptonga tu maoti o le tātou malo. Ma roso I fua manuia. E malo le atunu o tātou mafuta whatasi, nei tai au whatalo whatu I lo o tau langi e mamā. Whatalo whatu fo I sila whafonga tapo I mai le tunu. E ngato Samoa nei whape fo I so se tafa lo langi. Whatalo whatu lau pāre mene I le nei tai au fau. Tapo I maia mone manuia. Le ar whaiva o tātou maota nei aso. Ia ngale leile li usu ngā whono uma. Whātua whā mai le langi lo o tō whinangalo. Wa se ai o tapo inga le tunu o nei aso. Ai a siri ai se vi inga o le atua. Manuia le usu ngā whono, manuia tapo I mai. Asi o tātou watunu. Ngā ruenga o le aso. I le longa, li poti a komiti wha pāre mene.
matali al malo mua pe por parmen lu o tolu numero iva surulua e poti al komiti o tula fon tu mau tau tau whainga palota tau sanga ma tu whinga wha vai pe por parmen lu o tas numero fit su lima ma pe por parmen lu o tas lu o lua numero surulua iva i poti wha tau sanga ale ofisa tau si ma vaenga mo tau sanga wha tupe luo ta siva luo male luo tasi pipitasi dapat parmene luo fa luo lima numero sumal tasi tari al malo ile pepar parmene luo tolu numero iva sumal lua pepar parmene luo tolu luo fa numero selau luo ipoti al komite tu la fon tu mau tau tau whainga palota, tau sanga mtu whinga whawhawai. I pepar parmene luo toru, luo wha numero fasu balu, ma pepar parmene luo toru, luo wha numero selau mane lima. I poti wha tau sanga, ale ofisa, tau si maa waenga mo tau sanga wha tupe, luo tasi luo lua, mane luo toru. Lua pui tasi, pepar parmene, luo fa luo lima numero lus fulu tali al malo il pepper parmene luo toru luo fa numero selau luo sumleono pelafo inga fa awau aso fono lo lua e tolpota ul manga le fono wa fa tu la fono le fono nafi lo tu lai mai le fiong al sus fono mo fa salanga numero lima mo semtau pu to fa manino ia ia mana tu no foi a pena va tu pese so swani ia o tonu o tato tu la fon tu mau le fa tangai nai ona fai loa se swafa se fai puri la lava ona tato wo pe i tu langa mamalu o swafa o tato i tu malo na filfilia mai tato mota la foi le wa telefoi le vesi e na yaso tu na ya tu ia ona o le fa nga o suafa mamalu a tupu mai e o le tunu le o ye se manatu no fo tato fo i tato tu la fon tu mau e mamalu e fo tato parmene o le fa nga pe o tato tu malo ia na filfilia i tato ia o lava tato fono ina ia pui mai ai le afia o suafa ainga ia o lo fa pele ye o tato ainga me lea o le pasi silanga lea no foa tatou tu la fon tu mau ona mamalu ele o tatou ngaluenga ia o le no de sui mai fa sal ang numero 5 no fionga le fon talai ia se no Maria o le ale taupu sui mai falata numero pa o le panga solo ngaluenga o tatou fon nei tai ia fa stai mo tatou talo a mata ni tai o le mta upu lo fionga ona o tatou en sat ma fa mo al tatou palmeni o lo le tu lau e valu se lau iwa sumas ma le e valu se lau iwa tasi le o lo o ma kua umi e le eisa o pabatalanga pa pea e lo tu la ia tu e ko si sile ma koe play foka ko me po i onga le tau talanga le Gumela valui vakasi o kako hensat le wa mai le tu mai elo o ngoa o ale bena ale am mole lo fianga pe si tu na fia fa sa o tato fa mo tato fono le tu la o le hensat valui vakasi ia pauna si me lo fianga bore le la si le fe lo tu si na te fa lo atu le lo fianga aftai ia stai mi lo mana tu le mai le sui fa sa lang numero 5 Momoli le whaafitai lau whionga le whongwhitalai, la manoa nisu is fono. E nei tae au e whaatalo whaatu, whaafelo i atu, le paia maurunga nei maota, i un tūlanga whalupe. Ia, tio lau whionga le whongwhitalai. Ia, tio fwoi lau whionga i le tamaitai panemia. Lau whionga le sui panemia, manoa malua, toa inga ka peneta. Ia i lei tua le maru le fio lau fionga tai lau fionga su tai ia ma le to telo nei tua nei mauta pa malo
ngā i di nei vai as fono. Ia moli fo i whaafitai le vi inga ma le whaafitai wa umana moli e lo tātua tua nei tā hau i lau whionga le whaafitalai. Ai o to e tula ia tulava lau whionga le whaafitalai o na moli le whaafitai le ono mta upu sa o tula ia tuai le aso nafi. Ono matanga o fie fo i le ama no sau no fo i le a whionga le tai o nei tū. Ono le ngasi fo i sa whianga e mo le nei a inga li tele o tau sanga. Le ana whaamanino e nafi e le whionga fo i le tai o nei tū le tūlanga le leo na umi o tau whasoa estete a whanua a inga. O nei mafua mai le tele o estete e le se uti. Yo mafua anga le lo whionga wa le ono manatu. E toi fia mau atu ase a wanoa. Ono le stete lea, e yele uti. O le watu si mai na mata o pa ele au e le whala matanta u le loa upo le uti. O le mafua anga la le na mafua ai na o toi tula i atu ngolo whaalo alu lava. Ina ia toi te talo atu lava e lau whionga te mai tai pale mia ma ono nei mata upu. A favor se lau varsu mal fitu na o ai the commission of the land commission mata upu nei. Ma rejected ma ia land commission ne. Ono nisi o i la tō manatu. E li liwi o la tō ingoa ia le whanua nei. Al whanua nei. Le o rejected mai. Ono o whanua o le freehold land. O mai le hafi iwa se lau viva su mal wha. Toi maua la wanoa o toi wha sa lau. Mo o mai lor suti. Ma wha pēo na awi nā tūloa ia pepa sa mō mia. Pepa whānau o long tua e olo whanua. Suri mai ai. Passport, pepa maliu. E o le wili. Tu inatu. Nā no a tono mta upure sau no ai lo whionga o na sa uta ua ia. Le whionga ko. Nā no uta ua. E ora whionga le taimi o. O tūle mai le whionga ia tu e vema minsta. I le lua whima le varu nao i ele mta upure nei. O i lana whaatonu ai le whionga le minsta. Ia levo i sa whaururu na taimi lea te au tusi lea lau whionga. Ta pena ia le tusi lea ape lo ia sili. Wa manatu Ina ia lo mta upu la fono lau whionga. E na e o mali taimi. Ia lau whionga le sui mamalu se i whaipese tala no fua. Ia, o leo te loa ua maamalama fo le parmene ma le maota i lou le meo lo o whaafina ngaloina e lau whionga le sui mamalu e mese o estete si o ainga. Ia, a wei fo le puipuinga ma le no fua. Ia, e leanga e loka fo i whaafonga mai e si o ainga ma le tuno. Ai, o leo a le whaafonga atu le whionga le sui palemia. Ia, ma le mtanga ruenga. O le a taun whaise ngā ruenga. Ia o te pui lava e tātou ngā ruenga o lo tātou talnoina. Ia ona o ngā ruenga le mta ngā ruenga i le lipoti pia na whatalnoina i ngolo lo fono. A whai entu lang whapena, ia o lo awa noa lava le tātou ofisa, o lo awa noa fo le whionga sui pale mia. Ia e wha mai a entu lang whapea, a le tātou talnoi tono le mauta. Ia e lo whaatu le tā upu. E le maua i neire fo o le mele te whirangalo ia. A maua le ile mtanga ruenga ia fa pe fo sui par mia lo fito tonu ia ile mtanga ruenga so ni atu le sui mar ia fa ftai lo fio fa lai nga le sa ka wolo ngo ia ali se tu atu la no la le sa ta wol so fo sui mar si umu ia le fa fo mai lo fo sui mar si umu fa ftai mo la no o le sa me ni ia tu langa tatu tu la fon tu mau ia o ta o le swafa e kaule ku malo e ui le ia e mogi le whionga le di fai pule tu langa le sa o mai ai lo office le vai tau e sa o tau pole fa pepo e pea ka va tonu ia ia i le stete le ai moni o le temi la le sa ave ai le fautuanga le mtanga luenga ina fa tino tu langa ia ina fa faingo fie mo le tinu o lo tau mia la tua ia i nei estete tele ia fanuolo afia sa fautuina la le pulenga ina ia pa vai tu la fono vai se tu la fono fa faingo fiai ona fa mape ia estete ia ono
wa mata na umat wa obal te silau ia tau sanga o tatia nei estate la maliliwat mamani finifia tua ia e toto o la to monia ya ngama inei estate la lo fianga o tulai tuai e moni le sau nagal sui o levan tom fai mai ya tonga la mostali tata mai pa sila le fianga le di minsta ba istu la fono fa fai ofia ia ba gai nei el lo fa lo alo fa tai ia si tu la fianga e salo e fianga te ole tulanga sa ole me fulna no tula tu el nasi fa tu manatu fo le tato malo mtu afengta tu la fono yo lo nei on fa tino el melea ai paua si a fa poponga tu mta pulen nei ole lakio mta pulen nei on le tato office mavanga ana fa pe se office lo ia wala ya maskupe ala ko mage ko lo winga le wa lu tongi no o tongi o lo ya o le me vola lai o mo meo o estete nei o meo na toso o le meo ia e wale wa lu le fa foenga ngalu tongi na ai mane o le se me la to e mo la to o suli e tau vai vai le stet o le tu la na tau tele ai la o mata watu lo popole wa o le tuai e o mane o le sala to memo ai te le fautuanga ile ile mtau po la ofenga sui manu mai fasala ma lima yo ti lo la mo tu va se tali o lo mtau le fa fonga tu le fionga sui pal mi man tanga ya ia mo moli le fa ftai la ofenga fo ftalai msalo la ustai fo nei sui fono me o fa e la ofenga ai pe o le nganga na lai no avatu le matau ona pe no fa ya to le polenga e vai wa tele le au mali di val au le tua le ai nga yang tonu le state ya wo fo ya wili ne wa matana le lo ya upole o le wili a tonu fa ftai la ofenga su pale me la ofenga tola ya a tonu e se taibi mo se va no ta fe lo ai to fa ma ma le ta pu mo lo fa la manuel fono la ofenga fa ftai ai ya nga fu ya le taibi ko su ma lo e fa nga mai fo ina me nga le ai nga wa lu na ya fa ftai o le o ma lo fi ngalo ya o me la va fa in fatino ya tato wala pe tato nga luenga ya le o la fo le fionga sui pal mia ma mtanga luenga ma lo fa ftai ya pe ese si fina ngalo tato ripoti tato morto ya o matawatu ya o le o ese si fina ngalo tato ya la foto ya lo fionga te telefono amalo fa ftai lo fionga fo ftalai fa ftai fo mo le taulanga siti le nei tae le tato tai sili le langi fa fo sia mai le malo si ole parlemene le nei tae fa talo fa tu lo fionga te tai o malo fionga parlemia ma lo kabineta e fa talo fa tu fo lai tu o mota lo fionga te tai o le tu ngai ma su te tai ia ma malo fo yo su fono lai tu o mota atalo fa tu fo i fa ulunga mtanga luenga al malo mfala potonga tu mot fa talo fa tu fo lai tu mota i pa i ore atunu o tato fono le ne yaso ma mori mawina ta urmanga al parlemene le ne yaso sa mo poto ia e mai se fo iso sa mo fa fonga mai i peau ngalu fa salalaunga ia le fa ngaloinga patalo fatu lo fionga le malo ma le masiof lo to sa se to fo yo su yo fono su to fia mo to fatua e tu vai o tala le lei le nei taiao i le li la fainga lo ngat to fia le tua fo i mais fam talanga lo fionga fo talai tu sa yo finangalo ma su ina sa no i le lipoti le nei o i le official le tausi ma vaenga wa i ole penga o finangalo
ma o te fono nei li poti nei. Mai manatu foi. Ia ua whātupu manatu foi mo le anga i luma wai le whaingo fien ta ngā ruenga nei. O whama wina e lima suis fono mauta na whaalia fina ngalo. Mai o fina ngalo a noa tele watu ina mai le li poti nei o tausanga. I le sui mua mua na sao noa o vai maunga tas. Na ia fsiringi aere mafua anga o le mamao i tuo li poti e ta ua tu le fautuanga. Peo na ia tausanga whare tupe lua o ta siono lua o ta sfitu. Lua o ta sfitu lua o ta sivalu ma le lua o ta sivalu. I le lua o ta siva. Sa o le lei o lo avatu i tono li poti tausanga i o tatu talnoinga o li poti nei. O li poti i tua atu o le pae ingare nei. Mai i le whaatono folau ai ma le sa i le linga al komiti. O li poti nei o umana tala noa ina le maota. Ai o lo whaatali tari ale malo e tu ina mai li poti whaatausanga lea. Ai peita ina uala lata o le awha ama apel palmene o le pae inga luafisfun ma le ono. Ele nati o lo iaila le lafo. O le lafo la na ma fai ai o na o li poti umana o mai palmene nei ma avea ma pepa palmene nei. Lafo la na ma fai na lave ina o mai li poti ia. A le sa o li poti ia sa whaatala no inga e komiti o le pae inga le na. A o lea lai whaatali iai le pae inga nei ina ia o mai ni ala tou. Tadi ale malo tulanga na o le tadi manino le vaenga le alona winga o le lafo na fatuina ai le i taua ai le fata aper parliament le lai mafuai li poti o lona winga o mangalo o mai lalo le lafo le mane malo se le lafo o le tun sa no ed committee winga i sui e le isaini o le nisi sui e le isaini nisi li poti e fa malo fa aftai mai mauti no o le sui nei e masani ona la ngam ta upu nei mo le sila fia i le sui usfono vai maunga na fsiringia. O le komiti nei msalo o au sina i o le palemene nei e le komiti nei o le tulafono tu maumtau tau whainga palota mtau sanga whai. O soifua o sui usfono nei. Vai taimia i eile si sui le komiti e matua ngase lava tau sa irin. O na tu ina mai leo le tusi whamawai a tiau tei fono. Ma e al na sui ma o foi lona sui ia ai o mai foi leisi fa ma vai nga leisi foi sui ele nga tia ma le tulanga na o le o uma na ia sui e sui fono nei ile tulanga wa ia ia o le mta upu ale o le saindi ia fa ma lu wat on o le aso muli ale o la tu e seine lipot ia a o le pa au mai lava sa fa nga lu nga fa ui o le ia lu tu mon ma wina pe lipot tinta total no inga la songa fu tu a malo lo sia foot note nga va tu ia ilalo ile sui usfono ele saini ma le vaenga fo na faftai le sui foi ia lo fionga fong ftalai lo utulanga fa tai fono le amatua fa malo sia tulanga le ma ele fai fo na talia se sui usfono e mai sanga e fai se footnote ai le o mai san tu singalo ia ma tulanga na umnatu tele ta ua tele mo fa malo sia tatu tula fono tu mau ile suyo ala tau sifo na ia ta uai pe o le ase vai mamao ale mtanga luenga ma le ofisa o tau sima vai pe a faia o le fa lo tu lo ngana nei fa tama se tala pe a fai lava o le limas fu tau sanga o tau sa ilia sulimonia o le ona a seta ia po estete nei ia elena ti o telo fina ngalo suis fonon falia e tau tu se tu la fono tau tua se tu la fono ona le mtanga luenga le nei ma le ofisa o tau simava e matua isa ili ale moni ma le fa maoni o suli moni ia o le o tu malo e amuli tu lo ani o tango fiel fams no ngam fento e pili sua fa polele a le vaenga le e tatau ana final fa uma o suli moni ia ala tole a seta le ma le fa lo no winga ia e mana o mia stu la fono o le fa fonga tu minsta e o le tanga luenga le ile tulanga ile tusal sau noanga le tai o le tuangai ia o te masalo e tusal le ma le sau noanga fa sale le anga numele 5 o se fautuanga lava i se tula fono ina ia manino ai e mai io a seta a le o tu malo ai mai se lava ile tulanga le o le ia se wili pe foi ona ia tulanga ia te tawana fa a
te tongi mo mua ai tā lafu le o loo wala au ai le tua. Ia ona whai leo re whasoa e fua i lunga o ai ai ngā le a le wili na whai. Ia a o tūlanga uma nei ma le mai o io le lei. Ina ia fou mai se tūlafono. Ina ia manino le lei vai liu ia. I le anga i luma. Ia o le whawhaingo fia fo le lo fisa o tausi mawaenga. Ia o le tūlanga leo o tari e toi tu sar fina whaftai te rea mo whautuanga. Ma o se tūlanga fo o te tau o na tātou wo o iai. O na e tupu pea. E mo mo fo la whaftai na tā ngā luenga. Ia le ono sa ia pea. Pei fo o na saunua le sui o whasale le angai. Lana ia fo im taupo. Ia whaamaru atu. Salo leo a saunua le fionga le fonga fitalai. Ia o se tūlafonoa a leo lea. Ia o lo avanoa fo i whaamisnonga. Sa ili ai la mi o tonu i suli e te tau ona awe i whaamanuianga. Ia mole la whaftai, whionga e sui usfono na sau noile. Nei mta upu, ia lo whangia le pa i ore mamadu at pan mene nei aso lana whanousu. Pamanuia le tua lo whionga le whangtalai whaftai molo ua mnoa. Alo, whaftai sau noa lau whonga te te whono. Ia tono leo sau no manino te te whono. Ia leo whaonga aina whautuanga le pa i ore. Mamadu mota, ua lava le nga ilumo tatu ngā ruenga. Whaftai hui mo whautuanga. Ia e mese ia le fa mausali na pea ma ia wa ia tato ngalo ma fai ia tato pan mene mele ma lo pa tai lo fonga te fono ia ta pa lo fonga su palmia lo fonga bin sta mo se tal fui tau ni se fom tau pulanga pa lo ia fatala fatu lo fonga le fonga fitalai o te fa pa ia te fo ile fatala fatu le pa ia o le Palemene Samoa le fio atu le fionga te mai tai Palemia pe foi le kapineta fio le fionga le sui le tai le tu ngai fa pe foi sui tai le tu ngai sui mamalo umol Palemene le vai a foi le fala oto le foi fa te sbainisio tamali ima foi la ungo le atu puno ia nei tai au pa pe fo ile malu mai o ofisili mo pulenga o fala putoga malo ia mo li atu le fata lo ferni tai au pa pe fo ile ala tai mai o le tato fai do tusi o le tato fono ia pa pe fo ina fata la fatu ile tapo inga Samoa ia o mo mai nei a fono tanga i so ma lo le soifua mo le langi mama e vel nei avanoa te mo le toile nganga faftai i le tai fono o le komiti fa Palemene ia tu sai foi ma tapenanga e meise o le iloina o le nei ripoti o le nganga ia o le nganga faftai ia ona o fautuanga o tu ina mai e sui ma malu na sau doa e tu sai mo le nei ripoti ia mo li atu le nganga faftai ia tonu le a fa mawina tulanga uma o tima inga ia wale fa le ole o nanga nei matanga luenga o tulanga pe tali atu le tatu malo ia tulanga masani lava o tulanga lava o le awibi nei manino ia tulanga i tapena mai ai ripoti ma tangi ai tulanga o le o nanga ma le fatinonga o ngā luenga ia manino tulanga ausia ia o la vatu se fa matalanga pupu ia tu sai ma fina ngalo foi de falia ia ai fa ftai tele bol tulanga lea pe lava ona saunoa le tai ri tu ngai nafi manino le lana forsanga tu sai foi ma tulanga o lo ia le tatu tu la fono le fa o umana saunoa le tai fono le komiti fa Palemene e pei lava o tūlanga ia o lo anga i uma ia i saunoanga ia ma fesili fo o lo tuina mai. O le ase tā pedanga i le tūlanga o tūla fono, mo le sila fia o le nei ofisa, e lima taita inga le ofisa o le tausi mawaenga, i ala uma o le tūla fono, ma i le mawhai i la tau o na whaatino nisi ala ese mai. O te langona le ia whingalo o tuina mai, ono le tūlanga fo le o le umi o na toso mo tā upu. Ai fa malulu atu ona o ala tu la fono lo ta oto ai nei e tau lava e le tau sima venga ma le ofisa ona muli ta ia o malo tu la fono e la ngona fo e lo tangata
lo langono fo lo tangata ni so mata upu o atu lo ofisa ai elese me mfaina ufaia ona tau lava ona nga ile tausima vaenga i tūlanga o le tūla whonu. Ia, o Vasili tui na mai, ia, pe me whai ona whai ni whai unga. Pe ai sea o whai ngata ai ona whai se whai unga. Pe iai lava sesi au wala wha le tūla whonu. Ia o le fo ina saunoa le sui o le pā, i le wha sa moa, ona o tūlanga fo i pe o tātou tūla whonu. O tūla whono lava e lima taitaina i tūla whono o New Zealand ma Australia ma isi atunu. Mai pe o le nganga o le whaafiside mai o le sui se whono le pā. Se tūlanga fo i le tatea ngā iai i le tātou lava ia wha Samoa ma tūlanga i tono Samoa. Iai ni awala e mwhai ona soa lau pule ma wha tino ni whai unga. O le tūlanga o le tūla whono, ia lea wa whaelo manino mai lava e le tausima vaenga, wa maea ona tui nātu ia whaatadunga o ngā luenga tala whengai i le komisio le toe fuata inga o tūla whono Samoa, na ia toe ilo le tūlanga o le tūla whono, na ia mwhai ona whaatino ni vaenga o le tūla whono i le vaenga tala whengai e tūsai ma talusanga o tui na mai, e ila le manatu, ia wa toi o se le toi mamau ia ona maua lea o se tali o le nei mataupu o le si vaenga o lo titilo ia i le tausi mavaenga ia me se fo le komiti o le toi fuata inga o tūla whono Samoa o le tūlanga fo le o le taimi nga ia se taimi e wha mutai ia pe le toi wha au ai fo i di tūlanga o ni claims ia po talo sanga fo i ewa mo leva ona toso ia o la a tili ana te le fa le tonu ma tele ai ngā ruenga ale tausi mavaenga ia ai o lo fa tali i nei ainga i se fai unga pe o le tūlanga le foina au mai manino lava i sui malu i la soana nafi mana i le tai au ia o leo wa ngai tonu lava ia i le official tausi mavaenga ina ia teu le tūlanga o le tūla whono i se ngā ruenga tu whaatasi ma le komisio le toi foto ino o tūla whono. Ia pe o se whaaba mangalea au te loa wa manino le pale mene ma malu le neitai au i le tūlanga tonu lava i tauno tātou anga iai. Ia mo le tuaile nganga o le whaafitai la o fionga le whaafitalai. Ia mai se fo isui ma malu uma lava i whautuanga sa tu ina mai. Ia wa whaamawina, ia ai tātou tūri luma le tūlanga o le tātou teunga o le tūla whono. Hei tūri loa, ia o te loa o le toi mau, ia ona toi au mai fo i le tono le maota ni suinga fau. Ia, ana nei tūla mo le atu le nganga whaafitai, ono sa mātou awanoa, e whamanua pēr e atua lau whioga le whaafitalai. Ia, mai se fo isui malu umo le palemene, ia vai lua tutusa so tātou manuia mai le tua, ia manuia le whono i le so whaafitai. Ai, malo, sa noa lau whioga le sui palemia, e poro whioga po le minsta o fito i tonu ia le tātou mtanga luenga o le tausi mangwaenga, mea malo whaafitai, ia le ho tali finangalo lau whionga sui mai whasale ang numero 5, ia leo ta pena tātou tūla whono, mele ia malo whaftai. Ia tule mea lau whionga le, te whono mo lafo. Lo whionga whangtalai, te whātūle lafo, ina ia whāmaunia e whono aoli puti e lua le nei komiti pei ona iloina, mua, pe palmene lua olua tolu numela iwas fuma le lua, ma le lua pe palmene lu olua toru lu olua fa no mela se lau luas fut maleon la lua el sui mai faleata numero tasi sui mai ana lofi numero tasi ia fa pe fo inga ngai fo maunga numero lua sili pola fa maunia lafo o e fina ngalo e sa no male yoe au ese le ai ua manu malo le yoe tu le melo fiona sui palmia mo lafo li potel malo. Lau whioga le whaufitalai o te whātū le lafo, ina ia whamaunia e le whona au, tali le malo i whautuanga le komiti o tūla whono tū mau, ma tau pu tau whainga pālota, tau sanga ma tō whinga whawai. Halua, whionga minsta o tupe, da peho e minsta o sio manga. Sili po la whamaunia le lafo, o e whina ngaro, e sa noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe.
tātou ripoti tolu, ili tai o nei a o le lona iwa o tātou ripoti. Pepa o palemene, pa mole a tātou te se atu le tātou ripoti lea. Pa maruru atu le sui o holeata numero 4. O leo maua mani whaasa onga, o le tu lau lea, e wha maruru atu I lau whionga le sui mamaru. Sa o le leile sa unuanga, e whaatamala leo whinga ruenga le wha mawina o tu langa lea, o sa unuanga lea, o sa unuanga a le sui o whaleata numero 2, e leo sa o whaleata numero 4, wha maruru atu ai lau whionga, sui mamaru, le ngam tua, ia, wha maruru atu tu langa lea. Whaftai lau whionga, te lia mo le whaftai whionga. Tai. Pepa parmene, lua toru, lua olu wha, numero valu, ripoti al komiti al vaenga tau le vawhia roai. I le pepa parmene, lua olu toru, lua olu wha, numero 5, ripoti wha tau sanga al pulenga, o wha ilonga mtu spasi tau aloa sa moa, mo tau sanga wha tupe lua olu tasi, lua olu lua. Toru puitasi, pepa parmene lua olu wha, lua olu 5, numero 10 lua. Tali al malo pepa parmene, lua olu toru, lua olu wha, numero 10 Wha. Pepa parmene lua olu toru, lua olu wha, numero selau toru fitu. Ripoti al komiti al vaenga tau le vawhia roai, I le pepa parmene lua olu toru, lua olu wha, numero 11 fitu. Ripoti wha tausanga ale investea au o Samoa, mo tausanga wha tupe, lua olu toru. Wha pupitasi, pepa parmene lua olu wha, lua olu 5, numero 2 wha, tani al malo pepa parmene lua olu toru, lua olu wha, numero selau toru fitu. 5. Pepa parmene lua olu toru, lua olu wha, numero selau fulu. Ripoti al komiti al vaenga tau le vawhia roai, I le pepa parmene lua olu toru, lua olu wha, numero 10 lua. Ripoti wha tau sanga tanga luenga wa onga, ta longa maanga nuu, mo le tau sanga wha tupe lua olu toru. 5 pipitasi, pepa parmene lua olu wha, lua olu 5, numero 5 fitu. Tari al malo le pepa parmene lua olu toru, lua olu wha, numero selau fulu. Tu le mero whenga te telefono, komiti al vaenga tau le whawhirai, tau to whaale. Oi, a maru ruatu. Tau whenga te telefono, a maru ruatu. A tai lau whionga le whangatalai, bo tula ia tunga le whalalo tele, e whatu le lafo. Na ia whautangia le whono au whaitu la whono li poti e tolu. A le komiti o le tau wawhia loai, lo tui nā tuai msai di ringa ma whautuanga mai ngā whono. Ala lawa. Alua, ele sui malu, mai vai maunga numero 2, wapea foi, le sui mai ana lofi, numero tasip siri, para whapaunia lafo, o e fina ngaro e sau noma le ioe. Au ese le ai. Ua manu malo le ioe. O tapala u whionga le mista wa onga manu. Ua whionga whong whetalai, o te whaatu le lafo, ina ia whautangia le whono au, tali le malo I whautuanga al komiti o vaenga tau le wawhia roa. Alua, whionga mista o le sisio manga, Wapea le minsta o sotainga, wapea le minsta o whatoanga. Siri para whamaunia lafo, o e whinangalo e sau noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ua mai a whautangia le whono au, ripoti al komiti e peona o whailo atu ma, wapea fo Italia le malo. Ia, o le avanoa nei mo stasio susfona fia sau noa, e nei ripoti e tolu. Ma le ngang whailoano. Ia, tula mai su te tai o le tuangai? Tai lau whionga le whangwhitalai. Whaatalo whātu I lau whionga I whapea fwoi le whionga le pālimia ma lai tū o le manu. Ia, whapea fwoi nei tū o le mawata le whio atu le whionga le tai o le tuangai.
ia masui malu uma. Ia mata upu e mata watu mata upu o ripoti umane e tolu e angalawa i tūlanga tau au aonga. Ia lela la anga ia tuainai manatu. Ia mata tuai ia se talanoa i nei foi ripoti whātausanga. O tūlanga le ripoti o le SQA, o le Samoa Qualification Stand Authority. O loa mai pea ia le fesili po le atungalunga foi lea o le alo ia o tātou whailonga. Whailonga NUS ia tunu i whafo. A me se lava Australia ma New Zealand. Ia wale mata wato li poti whatausanga nei o tausanga i rua whe lusun ma tasi ma lusun ma le lua. A fesili po la se tūlanga le tamai a wae. O le maua tu li poti nei. Ia matari ala malo. O lo whanga solo i nawa i tau. Lo wha solo pea wheu tanga inga. I le wā o le tātou SQA ia wha pea fo ia a authorities i New Zealand. Ia ma Australia. Ia whaftai o telo isi whala po tonga o le tātou whai tūlangi. Ia o lea ua taria tātou ma avea ma sui awai e tūlanga le alo ia ina o tātou whailonga ia e peye matau atu. New Zealand ma Australia. O lo whapenao nei lava se whaingatā. E isa tātou whailonga ia pasi ma le NUS. Ia mnai professions pasalo pe ia e ia i foi ma le nursing. Whailonga leo le tausoi fua. Awa tu New Zealand. Ia mna mia toi whai o isi awa onga. Ma toi a onga. Mele fsili atuai. Le fionga tai fono, tai komiti. Ia wapewela fionga minsta. Le ase tūlanga ia ia po le ale mafuanga wala ina tuai. O na alo ia ia tātou whailonga. Ia tunu ia. O na e tāua tele. E tāua na mai lunga msi tia tūlanga o le standard o tātou wawa onga i Samoa nei. Ina i tutu sa mai a tunu. Wa tūlanga tāua lea mo tātou whailonga ia. Se lava la tōu o lo whapenao na maua ngā luenga. Ia tunu na. Ia peo fo e nisi mo awa onga pe to e si tia tūlanga o lato whailonga. Ia taua na ia i se tūlanga whapenalo ia mamana ia. O le vaenga le SQA. Ia ana e fo i olo iai tātou whiaringa whaavao malo. Matunu ia pe o Peisa Plus. O au fia e fo i tūlanga ia. O whiutanga inga. Ina ia lo ia tātou whailonga. Ole a onga ia ma o onga i tono le tunu mo se atunu se tūlanga tāua tele lea mo whanau mai se whanau iti wa le lei ona a o ina ia tupulanga ma tangata se atunu ia ole awala le si tia i fo i tūlanga te mawainga o la to fo i te mawainga ma tūlanga si tia tūlanga soifuanga i se tūlanga le lei ia ma se atu nuu le leilon tamau inga ma leita ona ya o ina leio la tu tangata mele mo le tu fa malo na ia ia le te le fo senga luenga le leio lo fa tino le tatu sector le education sector le NUS ya fa pe fo il tatu mtanga luenga wa onga ai ore fa tuanga na ia fina upea ma si tia tu langa o tatu wa onga le fo ia lo mai le ta upu lava lea lo mai tau sanga uma le compulsory education se si la ne lo fionga de minsta e tu langa le fa malo si o fa na witi o a onga ia le po mala e le si le fia tele na fa na wi fa tau lo a so fa tau mo me o lo i ngo a tele me sa tono tau langa ia pe folinga mai le o ni a onga ia se to si la ne le phone ta upu a pe o mele ma fueno pa i tu langa le ona pe ola mata o loa wa fa tupula ia ma si pe lunga le fai numera no winga te le nga luanga town fai mele town ti tiro tato fai nga fa vai manisi tu langa so soni mo fa na wa onga ta u tele la to ona o le onga o lo tele so soni o tato fono fa vai ele tu langa le tongi nga pili
mai se lava la lunga le level le o le NUS ma me o a o ngai ai lunga atu o kolisi ia se tūlanga tau a tele lea mai le le telefo ilea soani mo tātou whanau lo a o ngai le tertiary level mai te tau ana ave i ere soani paua lea la wa fionga i le minsta o le poroketi lea fon whawai se sila ne o nei e leo isi whainga whaavai e lan te sia umai ia mo whon whaavai ma la tō whainga ia e tō ngingo pidi o tamiti a onga le NUS. O isi whon whaavai e tongi ato alpidi. O isi whon whaavai varusful pasene tongi ele whon whaavai. Lusful pasene tongi ele ainga pa tamiti a onga. O isi whon whaavai fitusful pasene. Ia o isi whon whaavai limasful pasene. O isi whon whaavai na limaselau tāla. Ia amlo tamiti e su elisi. Ai se sila. Pe tauna vava ai se whainga whaavai. Mo le tūlanga. Ina ia lan tasia uma soani mo tamiti uma le tunu. Ai wale foi le tua tūlanga skosipi o le mo skosipi al malo. E pe la le vai skosipi. Pe e fa tau wa o te tau sa. Ia o I. Tato fon whaavai me soani na tu I. Ia pe le se whainga fa tau wa o whai ai. Au le si mea pe e fōlinga mai a te tongi o le pini. Ia ua matau ina ista miti pe o whatara le i le tūlanga leo o le au. Ua pena tongi o pini na o la ia. Ia ai umaene tausanga i le pāpasi. E te tau nei se whainga fōle ina ia una ia ai. Ma fina finau mo songsonga. E tūlanga ina ia pasi umala tomta upu. O lo whapena ona ave i tātou wa onga nei. O tūlanga nā e pe ona utano atuai o lesi tūlanga na wa whionga mista. Pe lesi sila tātou malo a soani mo ni private education providers. Mo meo whaala po tonga e tū ma oti. E una ia e nisi tūlanga fo i o mtawha ioi po ni skills. Po ni matata. I tua e whioanga manu i tua. Porum se vai. Ai fa ngai mo me ho so nu. I pe fa nga voi fa le a nga tulanga lua ma a nga kolisi. I taimi foi e le fa ngai na i te mai tia nga po a nga fa fiafi. Ia pa penao na ave tua. I tulanga tawa onga. Po da lava i ni tulanga skills es. Po ni mtata. Ina ia maua fo i la tolo i tua le tunu. Ia fio anga i tua ma i se tato moto. Ia tūlanga leo le whamanuianga leo onga. E le o AVC a le mta upu leo lo mai pe i tausanga uma. Le lava whaiao. E le se mta ufo. Ai pauare mea wala ino pa i tūlanga leo la wa whionga le minsta. O na matawina. Pe o le whatupula ia. E le o whaititia le whatupula ia. Sa e fui whainga sa whaisi vai tau se isi silani. O la to vo yo fa ya onga ma se sia onga retire ala ela valo mo le malosi nga fatia e fa wo nga luenga to ya mai la to fa nga luenga pa fa pe la mo le malosi ina ia so swani tato to langa fa fitau di le lo to la mai pe le lava fa ya onga I tono tato wa onga ia la to now fa ya onga wa le to fa ya onga ia lo matawina o lo ye lava le atu ngalunga le lo mai nei poti ona tūlanga foi le o tātou ngā luenga whawai taimi la pe tele isi le o I fafo ua iaini whai a onga e wa pe foi isi professions tau si soi fua o meo leo ai uma isi mau o e ire I ngā luenga e whawai taimi ala matanga mai male a fua ina mai o lepo kalame o le leipa mobility. Onda o leo tano au sau iai le taimin tau a matai po kalame ia. Po kalame ia mo unskilled workers. Mo laborers fo ia. Pe o leo a mata watu. Pe fo linga mai o tala I tua. O watu ai skill professions fo ia mo meo tangata iai mo skills. Onda winga. O le la pe I tautula I mail fa fitau li lea. E si la na wa fionga po la se whainga. A pe o iai foi se whainga wha vai.
Si tau whapaleni ai la ia vanga ia. Ena ia sin nofu. Ia isi a lae ai lava na o le vanga foi anski o le prese o I whafoi. E whaatino ngā luenga ia. Ia peo nei manatu ia lau fionga I le whongwhitalai. Ia e tano atua I tato li poti ia o mata upu tau awa onga. E whaftai mo le noa. Alo, whaftai. Ia. Ngai ko fa ngai no tai me su te tai tu ngai fa sau mai nai me lo ma fo ya le lo tono li pot ya e mana yo fa tu ngala mo la ngai luma aftai ya ma wala no ya tu mai le su yo ana lo fin mo lu aftai lo fio ngai fo ke trai mo li a ba no ne fo su ngai fono fa ta fa tu do fio ngai mo li te ingo le tātou ngā ruenga wale nei fui mai aso, ma nei aso. Langona hoi mawhan whana le tatalo le tai au. Pao Sofia fui mo ngā ruanga le nganga o le li. Ono le malos. Wale te ingo le tātou ono tanga. Ea. A whiro at fui i o le tunu. Tā poi mai. Ea awasa moa ma. Mata mai lava I. Longa te tele se iau lava whanau. E foi pa i o le mauta e le fionga le mai tai palmia ma le palo le kabineta. Ea, foi le tai o le tua ngai ma. Malo le usunga fono le nei tai au. Se foi le pa i mawalunga o tupu mai a le tunu o wale. Senga o tai ma whaulunga ma tanga ruenga. Ma se foi o tātou tunu o mwhai o tātou mafuta ma whatasi le nei tai au. Ma lor soifua, ma lor malanga manuia, wale nei no hafe, luasful malilima o tausanga. Au fionga o le ifaya so manatu tulanga o le tātou ni poti. Ia, le ei wha malu watu I lau fionga. E lama tātou tu watu e wha lua ia lafo se a mātou tai fono wa mātou ni poti te. E ala ati sila I oma o, e a te leo wai mai nei. Ia, le ei mua. Wha malu watu, ia. Ai, ya ayo ngol pau o la e ni ka ya o le afta ya fam na tu mai moli nga fa afta e komite tu sa malipot ale wa mai malipot nei tot ya la foi mai le fionga minsta to tonu ya nga ruenga komite ya mai sam tanga ruenga onga e ina le nei sui ia le tūlanga o le ripoti rea le o whailonga tawaloa ma tusmas a le tunu. Ma le nganga fo lea o le manatu saiai o le ewa sauno fo le stasio sui le fionga sui taita. O le amana ia o tātou tuspasi a tunu I fafu. O ai moni lava o le tau mo fai ngā whanau. Ia pe el mea lava lea sa tu I sa iai fo tono nei komiti. Te mi o sola. Ia siri lava lea sa tu loa ai. Le asef so soani petai ia leo mai tau atu. Tali ale malo ia le nganga whaafitai lea ia tūlanga. Tau mo fai ngai rei fai ngofia fo. O le mea siri a o le tau mo fai sa ili a manoa. Le mo le nganga whaafitai komiti. Ia me se fo i o le malo le lipoti lea le tātou universite ma le matanga luenga wao. E ana I vaenga I au te fia tala noa I ai. Vai moni le ia le mea lea. Au lesi ta mai e a fia tele mea I o mea o ngata miti. Mo ai e ia ma internal assessment a tamiti e tufat. E vai ala tau mea o ngā whaasa moa. Yo, awa tu le fa na ma la tu me onga lo fio fo fitalai ma malu mo. Ya, mana o mia ya le ngafo le ai. Mana o mia le mafu anga o lota ya tono le fa pengo nu. Yo, o ai. Tau tia ya me o. Ai te le lo po le ale nga ya tu langa ai. Ai ole manatu. Awa o ai nei tamiti.
Pero pe fast food pasene e tongi ai. E va popo I makal suenga. Yo, ia ona fuale ia il pasimal le pas. Al tulanga na wa ele tusa mo fo I ainga. Ele tusa uma ainga le tunu. E na isi ainga vai ai poto tamit. Tau sa ilinga la meia. Ni ele fingo fi. Ai va tai tali al malo mal fautua. Ya, ele ole fata tia yo me. Yo, atonu e sa ole le. E ya mata upo ye ngana sa mo matulang va pena. E sa ili le ai ma. Ave ye le ya mata upo se pasio le tau sanga male kwat. Wa lo mfana. Le me sa upo ya. Alu wa fine mo mo. Anyways, o me le sa wa. E o ma fa wa. O lo no winga fa ye o mo tamo tiuta. O me ale o mai malato. E o tango le o fa le ya le kopi te o le. Ya alu le sa o na ya ave ya. So. E vesirial ma fa fa. Pe ni me mo ya o ina tamo ti tale fe ngai ni me. O ni me ala so e ni me nga. Alis. Yo, e fa tai o lewa talia le fatuanga le. Al comiti. E lewa tali manino le malo. Yo. Ai tulanga o mata upo tau na o ina ai le nganu mal fa Samoa. O mama fatele ya me mo alum fa na. E pero fa ya. Ya ali atola le fa school pasene le o e tamo to tong. Ya lo no winga tu le pasima le passion. O matau. O le si tūlanga la uwhiong. Ia, o tātou wa ai e nei mai tein. O le, o ngā lava ma tūlanga li poto ma le tamai. E le ngona lo whawhitai I le, I mo ia e tele tātou upu matala I whale o losanga. A le mo ia wa no whai ngā ruenga, tō tele o alam whanau le tunu. O whonga le whongatalai. E ana wha, ele popoto uma tamoiti. Ele mau whai longa fo I to te leo alamu whanau. O le tūlanga le leo la tia e ma leo la tamu whai. Ia le si a tamoititi e le e uala onga e oa le alu whato anga e le mwhaina whai se mea. Eo, wawale, ia mawana ngā ruenga, ia. Le anga o I e ponga iai le sori tūla whono. O ia fa ponga mai ai le sol tu la fono ni mele o tale pe fale ma e o la ina fia mo se tupe ma ya o lo ni si vai ala nga fa tai le ile o fa pisi ni si mai fa foma o fa pisi ni si fo lo tu fale o tanto tu te le ya ba no e o le fa yona au sia le tu langa ma o lunga o yo pe le tu langa na ai fa tai o le wa le tūlanga lea, ia, e le tau mwhainga o alo mwhanau. O tonu o whale aonga, ia, pe o lele sau no fo I se ta susui. Me leo whai aonga, sioti whai aonga. O lea sa o lele ia, le pinangalo lea e le mole. Nai tina mātutua, ma ta mātutua ua, molitaia. Oi. O le oa mo le tamao a inga o na ina. Le au mātutua nā sa whai aonga ma. Wafu la tau tau tua. Oi. Na amata mai ai nalon primary school ma. Wa o ma. Ea wa o na mātutua. Ai nā si tua lalo lo whionga le whonga talai mani. Wha whonga mai fo ina whionga le minsta. A wa e tele ao. O isi ao. Kata te bai e tei tō lua whai aonga le masenga. A wa o isi masenga la whionga. O te lau o ba mani lima si futa moiti. Lima se futa moiti, a me sea le lalo primary level. Pe le ma whai o na whaongana, iai pe I lalo saunanga lea. Whaonga iai na I tina mātua ma lau ritaia ia. E watu e tei tō rua ma whai a onga talevou, ma whai a onga whata ai umai. E ve so soani iai a wale, le tau ma whai ngā wala ma whanau nei a le tunu ina ia. O a le lei ala me tanga a onga tamaiti. Pe roa le a maua lunga fo ima. Ma manuia lo la tu wanga ya tu
masenga maururunga makoris. Ale o le mal tama o ainga o whaia onga nei walitai. O le matua tiri, wa masari fo. Ele ngata le o ino, mata upu ma, tulanga papena. Ale tau mo whainga wa mio tamati. Yo. Wa o le uma tuana, ya, ele tasi le po, ya, usta. Upu tusa. Ai ole manatu lena. E mana ia le whaonga o le taito lua ma whaia onga pou ia wa mata. Yo, e so sali ai ma le ngate le whanau ia le whaia onga pou ia o le pato atau wa matona. O nga lue. E le whato se tala i le. Tūlanga tutongi ma, tūlanga penao lau ta oto le. Tele o tāle sanga ma whina ngalu ko ia. A taipe a whaiwa. Ia se fuafuanga almtanga luenga ma tātou mālo ia ona vaenga. A wae monia, ia ra wale moni mau. Sa pea onga se utina. Ai onga luenga uma. Ia mana malo le lima lo le fati. Ia mo ia o isi nga luenga le whao. Ia e watu le fale o lesi nga luenga tele. O tabai fo ia. E tau titi a fitu waso le vai aso whai nga luenga. Ele tapenanga wale si vai aso. Me fai. Ia pe o le tūlanga lena. Ia o tawa mauna mea silsila. Ia e vai fo le tūlanga o le. O le o whai a onga i whafo ma. Sa ili ia o lal mea atua ia. E ta sile ne ngā luenga. E ta awa tele. Ia whai a onga. Mana tau fo i tū. O wale wha o poto ina o. Alo ma whanau o le tunu. E ona o whai atu na o whionga le whokatalai. A le lei. Ma ua le ngā luenga. E o le tasi nā mai fo e whawhiororo mai e le lima tango e se ma. Soli o tū nā whono. Ea o le. Kule ea tu le male. Pālo alu. Ea tai fo ele. Tā po i mai e so tu malo. Ea a mai sele. Ia o le tātou whono tanga. La wa whionga le whokatalai. Ea manuia le ne aso ma le whono tanga al pālmine pāpatai. Ano. Ano. Tai fo ele. Sa o lau whionga ne. Sui malu a na alofi na lua. Ia whaafatai fo e mo whautuanga. Tāua. Walanga ilu mo tātou. Tāanga ruenga. Ia tura e mai sui o sawhata numero tas. Lau whionga le whongwhitalai. Ia. Whataro whatu lau whionga. Taro foi mai tai pāni mea mar kapenet. Se foi nei tū. Ai fia whaarise mana tuole. Nei foi tū mālo i Itali ma whautuanga le. Tātou māno. Mua e o se mātou tala i le tātou universite i Samoa. Ona e pei o leo tau mai tau. Ia le pei ua saunoni si sui o le. I me tā upu foi sa fio i e se tala. Misa me leo le. Me io ai e tā ua lena. Whamau i atu. I le me leo ngan Samoa. Ia o wilistanga tai. E masani au na u talitali i mea o ngā tamiti. I me io whaavai o ainga. Bo tala atu ngā whao ainga. Sua e atu ia mafu anga o whaalpenga o nuu. Tara anga o nuu. O me nau pole. Nei te ua lau lau atu. Wau te ilo aile o whaanga inte. Nei te utato wa i whaiaonga le whaianga. O tū i whamisnonga wale o whaira tau ngawha. Mena lesa tau pole ia. Ia ai au tatonu au ia. Ele tarwhianga ilea. Tūlanga i. Il mele o le au i nato o whamtalanga. O ngawha ainga te tasi. Lona lua. O le whawhita au lea leo. Wa fwoi o. No le uti o whaiaonga. Au te ilo ai. O le tato universite. E whakon karate uma ia ngā rua ngā whaiaonga. Whakon karate uma mai ai. Sawa i lunga i le VC. Se i tau ai lalo i whaiaonga. I le level i lalo le grade 4, grade 3. Ma whapen. E whakon karate uma. Tai tōptau sanga mwhasala lau. O tau te tonu voi au ia. E i ale whiwhi o whaiaonga e. E i tonu le tōptau sanga lea. Toi mawhau voi pe toi taria ia pe whasala lau na wanoa. O te tonu tasina me si sila ia i tātou le whono whaavai ale. Al tātou universite. Ai le walawa ia i al purisili ma meo o
o deans o ia o faculties. Fasa lau wa nona te tau sa. A isi unga whaia unga ina loifu. Ia, leile te tilo toa ye. Pena tasia tau sanga e probation ai polea. Ia ona fatu maule o ava no whaia unga. Ia na o stua lalo e tu atu ile. Ile pule fatu no le tato universite. Tau e se maila si il tato universite ale la umaita. Si le to ai fa ia tato security. Tato awala le ilu mama keiti uma faito al tato universite. O matua malo si ale fo ala au fasai. Si le to ai fa ia to fiong. Ile al watu le wa e te me hotel watu ia. E tau tu sa lo to ata vale o to tamait. Fa ia o to si fainga e ia matua malu pui ai le anga ia tu tonu le. O tu pulanga le o telo. O le mamafa ia ile fatauina o mea o fo ala au fasaina si to ai foi ai. O le tato SQA a faftaitelea faftaile SQA ma lato e se tau o lato ngaluenga. A te tato loto i fale po le leile to accrediting o tato kosesima mea whapena mta taitas. Po lava no na fatino ma wausia ia level se fai ai ia tato tu spas. A le silion ta wefa malo sile, ta ngaluenga. O tangata ia mai fafo mai ia foi mai malato tu spas. E palai mai tato wavanoa malato mau. Ei tilo to ai. Wale na e foi si tangata mai fafo. Ia le na mau tato fala tonga ile moni ia tulanga o lato tu spas. Ia fa malo si ile tato fala tonga le tele ta o lo tonga lo fai. Le ofisa ongai. O te vai tu mele o le wa. Tar sanga ia o tuanga to fai mele diploma of education. Ia eta ua ia wa pe wale ise mea se por kalamena le tato universite. Lau fai sa ai lunga le bachelor. Ia eta ua foi ma fo fonga na fai ia fo fonga ia tato universite. Ia matua lava o ina ia tato fai ang. Eta pena mai mo tato alom fana o tato anga. Ia eta ua foi le uto e mai e fai diploma. Ia na fatua e sila to ia to fionga. Ia me tarfe ngai tau on fai le time. Ia malangang fa no fa ftai. Nalo fa tai mole. Sa luanga sui malu. E me se ni se fa tuang taua. Molanga ilu mo tato tanga luanga onga. Lo fa tai. Lo fiong. Ia. Tule mai le lo fionga mista tinama tamatai. E me se fo tato poloket. Afkai kile lo fiong mo le amango. Wala nga kulai lo fiong nga o le pewa fia ia ngai foi makanga due ngai saunga. Yo mga kuai e foi nga bakusinga fa pula ma se so sang ngim ka u fa mole lo fiong. Ya sauno. E mga kuele koe kausufia le alsea e orku kufai koa. Le koe kaufao leo le nga foi koe nga le malama se ia lafo. Lau fionga al fono. I fit kana malie lau fionga langa e o foi lau unga le vaanga rea. Ya fa peni te im se frel te mi o le fionga le minista. E o foi lau unga le vaale o tu maloma. Ya. Ele lo loto. Malie lau fionga sui malu. Ele fai koe vau ia le talan fore wa kule fionga le minsta. Awa e luka imi. Ia koe sau fo. Ya ala o masa mo le fionga le minsta. E na rau tulai atu afa mol moli. Na fai lau fato nunga le lafi. E fato il tali minsta se umatu tulai mai lole tali ato mai lato umai. Ona mta upu ia. E felava sai. E felava sai ia mata upu tonu i. Ona fa mamele minsta o umatu mato manatu. Ia tulai mai leo lato. Ia. Eu kou mari dio leo foi kala no fo. Ele me vem ko so murin fo ele. Kala leo foi atu. A foi ole ala per temi. Ia leo fa fo mai leo fionga minska. Ia fa pengaunga. Ia sikula me leo fionga palmi. Ia ina ia fa solo le tato mta upu. Tau sangatu mal fa alo le tato wa inga kapeneta. Tato maita wina a olo le temi tali il malo. Ia na tato tu rai le. Aman mod.
ia le ko fa maui le ngofoa le sa nganga le minska le o fa ya tu tala al palemia ia la ko fa foi mai fa un ar fon kalai ia ma fa fon le ko fionga minska ko kaimi inga ia fa ngofia e ka ko ngalwe la ka wa un afse ka e ko mai ngofoa ia ko Afkai fionga minska ole ia kula mai le kule mai suyo salenga no mutasi family aku palata no mutolu tula mai suyo salenga no mutasi birthday le no yo fionga le fontalai na tu ni tai au le wa longo le langi fa aftai tatu fa solo fo I fa amanga venga masani tatu ma to fono e le poti ma tali le malo fi fa sa ne sunga fono ile le poti pole tali le malo nga ile university ole tulanga le fa na wa onga le fa lo ai sa tunga lunga le committee olo nga I fa fo a fa na wi e to mai ma nga va fa pitoa ia o te langolango ina le va nga le ono le tele la fa na wi nga mai e umalo ia fa ilonga nga uta before dinga e wale o fa tino la to tiut o la to mota fa yo e fa nga ta tau le taimiria sa mai e ma tu ya o ngai ma mau al to mai ai pe wa spiliki le tule o nga fa vai taimi wa vave na mana o ia le tamititia o ngai le tupe vave a wale fa nga ai le taimiria sa tu mai o na ma tu le tolu tau sanga ya o ngai o le tu ta wale na e tau na sila ia ta fiofi mai alo ma fa na o le tunu I fa faingo fio na o le vai nga sa sile na o ne yo ya onga e te mo le ma watu na e fo ma to vai tai o ma ma fa un o le to telo le ma to vo sen o leo mo isi matata ai tu le mea sa o ngai le tolu fa tau sanga ele ngata la le lusi yo taimi o ese mai mai ia man manunga vai le taimi o nai fa ya onga o le tulanga le lango ia le usunga fono ia le mau le committee ia mo la to fo I fautuanga o le faluaina le finangalo tulanga le Utali University I Luma le Kate sa ia o masal salonga me fa pia sa o masal salwa e o tele va ia ia fa afta yo le wala o se tasio sui ta o le vai nga I vai ni o mata mai o tele tau tala fo I tulanga yo fo la fa sai na la o tele mautino ai na o masal salwa I mera le o le telo ta vale atu ia ai lo ye tawana matua fa malo sia la le pui ngo alo mfa na wa ta tu te le lo me tu le lo po la tu le si ya fa se me fa pena fa tau wala fa saina ya pela se me la tu vai ya se ya fu ni nai tu lo fo ri mot ne ta fa fo le fa tu na ta ya o leo e sia ki ai ta ya o ri ya ia pena I ngaluenga fa lave ina mai o soifu alo mfa na ai o te lango ina va nga le tu lango lave ina na ya alo mfa na ia tu lango wa ta tu te le oiloa po wo o ia ia alo ta pena ia mtanga luenga I va nga uma ia o le tu langa ma to fu sa va I ma sanin te lo tu ia alo mfa na ai sa me ai o te lo is e mesela lo tu malo o tele yo tala va vaula ya yo astu isi ta mete fa matala ma e mana e fa matala tu ia wa fa sa pasu ye lisa wa nga au le nu le ne yo fa ya ai tu lo fo ile fio fo la mla nga ali telefono mo fa ba nga pula tu salen o I tonu ale ile ato to nga me o mai la nga le nu le ye me ia telefone e sistema e o fa matala solo tangata la tu te o mamla el ta wala dia o ta o fi me le nga la ma o se fa na ia te tonu ia la nga ina fo e ne sunga fo no ia le fa ungal malo fa aftel fa to fa la inga tau ta fi o fi mai ia me sina le tunu ai me se tonu ai ia o se so se ne tu dia mo se sa o le sunga fo
Awa fo le poti matango fiel komiti. Ia male tali mai le malo fa aftai mo le avanoa. Ua fa malo sa no elo fionga sui malu. Mai sa lenga numero tasi ia me se foi le sa foi mani se foi tuanga wal tato i poti pe ona tanoina ni lo afono. Ia o te lo le o tato tonu tato taimi malo lo masanyo taiao ia ole a fa alia ni sfinangalo pe tato tadi umar tato malo longa. Fa tati ese ngalo ngal fono ao mol malo longa taiao.